Kajing penkerak ya ke election MDC kalau ya syakmat lah kada hapo ke HADC dan ya hapo HADC barke political party baper kila penkerak syat barke NPP na mau kerwat kala terwa ya kerteng jong uba karena sosyang kum u kertong uban aireng na mau kerwat konsumsi uba dairu ko jo por MDC katany uba karena sosyang udai UMDC jong ke NPP na mau kerwat konsumsi barkan pi kala pendong ke kajing lang mau kerwat darbar hall harang ke kajing don lang kinong krisyan barkin nong ilam jong ke primary unit baper jong ke konstituensi na kabenta banjit ya ukertong uban sa aireng hakane ke election MDC ke bansa 1 na po mau kerwat konstituensi kajing terwai kertong jong uba karena so syang ban long ukertong ban yo ya kajing menjur na ke state Barahkan ke jingalang ke pajbaran ko syan harangkat kinong ngelam ke NPP mau kerwat block unit dah kawai ke sur kila rai bermenjuri kerteng jong uba karena so syang kum kertong ke NPP napo mau kerwat konstituensi. Kani ke jingalang kalong ke bayaj renti ya kawakam syam na dan kanu ke jing thut ni jing khonyo na kanu ke liang. Barbarok kila menjur bar yahun lang ban pa baitang kawai ke kerteng kata jong uba karena sosyang syakibor halor ban yo ya kajing menjur jong kinong elam jong ke parti kiberon hak NPP nakaliang uba pinong si presiden ke NPP blok mau kerwat hadir melawai kajing elang mulai tu ban nakaliang kinong elam ke mau kerwat kila pendep ya ke kamram barkin sapa ya kai port syaki district bor bahalor jong ke parti barking scam baki bor bahalor kin pediang bat burom ne kerai jong upai ba jong ke mau kerwat konstituensi ba karena so syang ba ai jing keren ulong lai ko blai je ki ba nang kersan papan pau ro bom don kanu jing tir jing seir ban election na ke NPP kumbadon baong ba karena sulit no yap ba ulit penyeso bar ke NPP Renga keren syai bang kemen bat ngasuk scam banele anak NPP namar ngarung man hanya kini keseng kebayalan ke sorkar ban penim ya kadong katany ya kajing don kamu paj bala kalong keroy kapar kajing ya kisamla kinong rep bat kilenti kisengking long susu ba karena sosyang kumbancuk dewang ni ba karena sosyang udayu bajob na keseng kongres hak election MDC Bado balarung pada cakaseng NPP bermental lapan krek banyakun ya kini ke election MDC Banwan nak tiket jong kaseng NPP.